peno ya leshome le bongwe mme fa yeme jana tshebanako sekutlana ke seno sa ga Dr. November my father wena go re tsamalene mo letsatsing leno la gompieno go tswa fela kwa Victorious Faith Ministries. Doc my last one motle man o motle wa mona o tswile ka o ke nna command reading kana ka 9 o tlotsa ka 12 doc ke kholo ka ile o hlapa ka bo nakoma so ka ile o hlapa ka nakoma o 5 sa bo hlapa ka 5 doc o ntirela mara ke o je sa lo qala o hlapa o se ka 5 of tata kwana ka bo 8 beketjo and then o qetile ka 5 past ka 5 to 9 wa tswa ke tsebo fihlile jwa mona ka speed jwa to hlapile ka to hlapile mo tle wa flow wa thank you doc kanete are you good my last bomb iseme doc wena siame thank you so much kanete mamedi dumelang he le dumetso ke nna ka setlo Dr. November ke live TikTok o nyaka ya Dr. November ka Pastor November o ka re fela Dr. November ka Pastor November ke live ho yona be ke ba live ya pe Facebook o nyaka ya Pastor November and Victorious Faith Ministry Pastor November and Victorious Faith Ministry ke live ho tsona di le pedi mamedi ho sane ke la bobedi ke la boraro ka mosho ke na le project ena ya ho fa batho dijo ka la bobedi ke fa batho ka 2 o'clock mamedi ka ratang ba tswata o jetsa boss le ke re shop eno ke ba ke lebetse mare pela kereke ya rona ha o feta kerekeng ya rona hona le shop ya bontate ba le bahlang ka ntle ba ba se mamedi ka ratang ba ke tsonang le bona ka khala yes e shop nyen mamedi ka ratang yellow nyana tseni yellow nyana if I'm not mistaken I see you save no ka phase 6 ka phase 6 pela kereke ya rona o feta straton sa kereke ya rona o tswela pele bo se le ke ba kana ba ngopotsa ke live TikTok ba kana ba ngola TikTok ba kana ba ngola TikTok mo ba ngopola ba ngopotsa yona so go tsane ke tabe ke fa batho dijo ke pheya le ka sonta se ke etsa ke fa batho dijo e se maphuthe batho ba tlang kerekeng e mong le e mong ba bang ba itlela ba fihla banke dijo fela ba itsemela ba kene le kereke because ke ba fa dijo ka 11 o'clock wa bona from 10:30 to 11 ba santse ba fuwa dijo so mo mamedi o sane batho bohle ba batlang dijo ka phase 6 ka mane tlohong hore na le bakae ha ona taba re tla bona re etsa jwang ke mosebetsi wa ka ntate modimo mbitsitse ona hore ke hlokomele setjhaba sa then le ka sonta he mamedi ka rata ntse ke tswela pele ho etsa nthwena ya ho fa batho dijo mara ka sonta he ba di thola kerekeng ka sonta because jwale re kgone ho ya stratong because ke letsatsi la kereke so re ba kerekeng wa bona so mamedi ke tsona taba tseno sane he hape ho sane batho bohle ba batlang kopana le nna ba batlang ho bona mamedi ka rata ke teng kerekeng ke kopana le batho ka 11 o'clock ke teng o kalama taxi phase 3 ka phase 7 o bor fela ho ya kerekeng ya Dr. November mara go tsane mamedi ha se kereke ke batho ba batlang go kopana le nna fela ba batlang thuso ya ka ba batho ba batlang di one on one ba kopana le nna ka la taxi phase 3 ka phase 7 and then o bor fela ya kerekeng ya Dr. November then taxi tla o thola teng wena mo mamedi wa ka ratang and taxi a rona di kalamelo ka tropong di kalamelo pela KFC taxi ranking then o bor fela ya kerekeng then ba tla o thola teng batho ba tla kopana le nna ka 11 o'clock ke kopana le batho ka koloi o driver ka ro ya Roadflay o tsama straight yana mamedi fete left o fete o feta motho le bitsa king ya rona go le hle ya ntate Fredi entle limo o feta limo mo lo ka left mamedi o botsa ma straight o lo feta mo Greek ba se ba bitsa you safe o tsama straight o tla driver straight o tla bo se bona kereke ya rona jarta rona e golo hona le di-truck tse emeng ka ra jarta rona ke kerekeng ya rona re kopana le batho okay se le ke ngoletse a re ke shop ya Teddy ke Teddy shop mamedi ka ratang Teddy shop mamedi re mono e ho sane re fa batho dijo mono shopong ya Teddy's shop mo let's go what's back but ba rena ke sebetsana le deliverance in Tenangore
yo momamedi wa ka rata wa tswa ka ba ite ntwe ke utla ke le sharp ka yona a go gopola le kitse ke sharp ka buruti last week ke ra ke sharp ka buruti ye nngwe ya dintho tse ke leng sharp ka yona ke ntho ya deliverance e ke sharp ka yona wa tswa wa ke le sharp ka yona mamedi wa ka ratang ke hore number 1 e o yetsa enemy ya e o yetsa enemy ya Satan lady ambassador tsa Satan le basebeletsi ba Satan deliverance ka go jetse ne ke qoqa le ntho prophet Rorisang ke Rorisang o bua nnete if ke ne ke tsebile gore deliverance ke stress se skana nka be ke sa ka ikena nka be ke tshwana le baruti ba fihla ba bolela batho ka Jesu Kristo motle, God is good all the time ba tswa ba itsamaya. You know why? Because when we at a deliverance o andua o yetsolla dintho tse etswang bathong a ke tswe o yetsolla ntho tse etswang bathong se le ke o buile le memong a neng a sa ye toilet o tlise ka sonta se le ke ona interview memong a neng a sa ye toilet for a year ke o tona le cancer mantle a sa tswe ka morao. You can imagine mantle ha tswe mmena hore a ye toilet le hore a tshetse o tshwantse a ye sepetlele a lo thuswa pele no me hospital hore a gone ho ithusa. Sure. Moradi wa hae ba motlisa a tsamaya le ntato le mme le ntate ha ba fihla the way mme ona na kula ka teng se le ke ba re ke kopa le sekela ke ra ka ke kopa le mpele emele ntate morudi se le ke ona tsa ba re mme no tlo hloka o e buile le ka sonta o buile le bona ba ona ba interview so se le ke ba mfuna ntate morudi ona le mme ya kula nga bohloko mo ka nnete o kula bohloko na o ka khona go tla gona jalo ke rena go se qete itukisa ka nnete mara a ska kena ka koloi a mka ke e ra dule ka koloi ke tlatla ka le tafika ke mmeno ya ke mmona ka tse go fela monna mo rata haholo ene ba phela hantle then the doctor tsona di re ke cancer ntwe and then nna ke mo rapela ho bua balo yore no ke bona ba mo yentseng jona that is why a tswa mantle a sa khone go tswa mantle le ntho ba loka ke batla go bontsha hore ha ke re deliverance e nkutlisa bohloko nna le hlakoreng le nna hore ke tlo jwetsa ke re e re tsabanya le Satan hore rona batho ba etsa deliverance re ba di target jwang sa Satan. Okay ke rapeletse mmeno o hopola ke baka mmeno ke mo rapeletsa ba right ka sonta ona paka ne moradi ya batla sonta se tlang ke rapela moradi le yena ba loiba ba bua ka o yena hore ba kwatise gore bana ba loile mme wa hae ke no lokile and then ba kwatile ke rapela moradi le yena lokolo nkile ka rapela mmemo le yena re buile ka yena mo le yena a neng a tswa mantle ka private then motsitsi o tswa ka morao go number 2 motsitsi o tswa ka morao and then mantle a tswa private then una tliswe ke osie mongwe wa kerekeng then after osie wa kula ho tiki down una le a very successful business Cape Town so itse ha tla ha bona mona a tshaketse a bona ka December ke ba motshela moriana ke itimana hore a kule ya ba wa kula robala sepetlele and then ya ba o ntsha mantle ka private ya you can imagine motho a mme a ntsha mantle mamedi ka private and then motsitsi ona o tswa. But let me tell you something I ke mo rapela mosane ke o bua ba lo ka go yena hore ke bana ba mo yentseng jwa ke mo rapeletse aba right ya ba ke mo lokolotse e bila to it's operation o swaka a makuwe a tshwantse tlo se wa hlo I prayed for Oswaka ka ke mo rapela Oswaka ka bolela di doctor ka re Oswaka ha kule and ntse ntse re ke tsebe re Oswaka ha kule it is because bana ba Oswaka ba ntse re ba papa ro phone ba mbitsa papa ba re papa ro phonetse the whole night Friday Sunday ha o so rona wela a mama rona wela network ke e tshwere nna ke bone di miss call mara ba re phone nella but there was no miss call ya bana ba Oswaka then I knew no ena kana go tseng ke na le ntho itse fela ke kere Joburg ke tswa fela ka manta ke tsamana ke kere Joburg no message ko thola ha se ke le Joburg no call no Oswaka bile ke tswa operation ya migraine
ka bolela di doctor ka skela mo etsa ntho operation o so ka hakuri I prayed for o so ka and the cancer le tsweleng ha ke mo rapella ba lo ke ba bua ana le kutula ma o bona tlile ka dipampiri tse bontsha o na tshwantsa lo gaola le tswele ka date ya November ka dikana I prayed for that lady ba lo ke ba bua ba re ba mo kentse cancer wa batena ke rapelletse mosadi mong wa nurse a neng a sa bone o qedile kula tshwara ke ditswekira tshwara ke di high blood ka mo rapella ba lo ba re ke runa ba mo yentseng jang monna ya mo tlise kerekeng itsa qeta mo rapella una le sick leaving ha o tlo theohela ka letsatsi le tshwantse ga gotlele mosebetsi ka ona ke a fofa la sa bone hantle sure ba mo tlisa honna ba lo ba re no ne re sa batle mosadi ona theohela ke runa ba mo kudiseng so what I'm trying to say wena last born yaka if I can be honest to wena ka taba ya deliverance e bohloko ka hore re andua whatever dirilweng now here's the tricky part ntho bohloko ka o fetisisa ke tlo bontsha le hore why batho ba sokola o tla kerekeng o hlola ba utla motho batho ba tla ba bare date moruti ne ba re batla go tla ba re shapwa ke matswalo re a kula re a tshoa eng kapa re a khathala now here's the biggest a tricky part batho bana ka o mosebetsi batho ba bitswa ka ofela na ke thole mosebetsi because ke thotse mosebetsi o mo ntlele ona e ke sebetsang ona wa restaurant a ba re ke a sokola be ke re mara go shebe ka rona most ya batho ba lo ramba robala le dintho most ya batho ba lo ramba ja ba ba le bothata ba hore dintho tsa bona di a faseya so this lady a ba re ke tlo tla kerekeng so ona le teng kerekeng bile ke motho la bitse ka pele bile se ke sa motsebi ke a mmotsa ke re ko tsebela ka ya rona o kopane le nna shopong ya dijo so one jetsa hore thank you o re go nna ka kerekeng so yena ro strike ka o se kgathalle ha kgathalle ha qeke e bile ona le mosito then ke mo rapela ha kereke se tswile because ba iti ke ba rapelletsa kereke se ba lo ke ba bua bo ragadi ba hae ka o yena bo ragadi ba re ke rona ba mo yentse jwa le re ntse ra ska ba nyalo re batla nyalo ha re batla thole mesebetsi now wa utlwa re ke entseng ke etsollotse now deliverance ke ntho o andua o etsolla ntho e yentsweng now tricky party ke ena he wena last bono ya ka le momamedi wa Motho FM ke yena now batho ba tla ya ngake ba o yele ne mohlomong ya batho ba bararo then ngaka fihla re no batho ba fihle ba re no re batla last born ya tate moruti a be solo ngaka be ntsha moriana e bo ba patadisa mohlomong 10,000 ne ngaka be re 10,000 so o lowe ke batho ba rarane ba sebetse meriana ba ibutswela bona ntate mosadi wa ena robetse sepetlele a kentswe cancer kanti ba mo kentse cancer ba ibutswetse fela ke mo rapeletse le yena mosadi wa eke a ile re kanti o kentswe cancer now body AIDS o tlile le se le ke ana ntsa bua ka tsona hore di AIDS di a rekisiwa batho ba kenya AIDS ka meriana ka o tshiswa bosimo so here's the tricky part here batho ba o yela ngake mhlo mo yelwa ke batho ba 5 kapa ba bararo then ngaka fihla e re mphe 10,000 then ke tla mo etsa hore a be jwalo jole ka le batla motho no wa lona then ba ntsha 10,000 ngake now ba o lawyer ke nnete ntho bana ba batla wena ya yetsala wa nkuwa wena kapa wena o tla ho November o fihla yetsolla ntho yentsweng eo beng ba yona ba ipatalletse 10,000 ona na ngaka ne tlo re hangata yana batho bana ba bararo ba khutela ngakeng ba re motho ya ne mos o shapo mozwalo ho etsa etseng ka yena ngaka be sheba dintho le fatshe la semoya ngaka be realize hore mar normal ke November ya cancer tsentwena e ke yentseng ne now November iba enemy ya ngaka again November it ba enemy ya batho ba bararo bana ba ileng akeng now when who tlile batho ba 20 kerekeng ke ba rapela ke cancela dintho tsohle tse yentsweng now hona bolela batho ba 20 ba yetsweng dingakeng batho bana ba ne ba ile dingakeng for batho bana ba 20
come on some batho kwa tela November, because that is why o shebe like aba o hlola mo metsi di clip tsa rona re di bapadisa mona ba lo itla ba bua wana November wa tena November robatle ha robatle mo mamedi ha ke rapela motho ba loi ba ka ro motho ba tla ba re ha ba bua November ona robatle come on some ba loi bang ha ba mpatle including le dingaka tsa dingaka, because dingaka di kwatiswa go fela ha batho ba ya kerekeng ya November ba fola November o senya dintho tsa rona tse re di etsang batho now wa tsa e be akae now that is why ba lo battling ka strategy ha mo le dingaka wa tsa ba etsang ba re ba etsetsa gore batho ba se ba fihla go November a nko pato wa utlwa ya kae ntho gore batho ba tloteletse ba se ba tshaba o tla kerekeng o tle motho re ha ke bo shapua ke letswana they make sure ke o tsa nnete ga itse diaka they make sure ne ke tlotela rorisang ha re dutse mabane re le dijo ke re ho rorisa ne ke kena radiong ya Lesotho mono ne ke kena 3 hours ne ke fuwe 1 hour batho ba tloteletse ba mpha 3 hours ne ke rapella batho rorisang una bilang tsa November ke qala o bona motho a isang bo mme matsatsing a re ba hate matswai ke ba etsa jalo TikTokong ke rapelle batho ba kulang motho ke matsatsing ke a kula batho ba re ke na le operation e fresh ha ke gone o kobeya mo mamedi ke live TikTokong I cannot lie TikTokong but ba teng TikTokong ba nshebe I cannot lie everybody ana ngale te mohlane ke rapella batho a ka ipaka ke rapella batho TikTokong motho tate moruta re matsatsing le ba robalang le dintho batho ba rona o robalang le dintho bosiu be ke reng ka di lotion fela like about vaseline like about in le tsase o di ba di private tsa lona if you are sensitive tina underwear how to tilong ke lotion e tlose ka o di ma underwear how to be ke tlo rapela ke o tswetsa pelanta ten modimo a mametse ke rapela batho ba lokolowe ke rapelle batho ba loi ba bue TikTokong batho ba be mamaka le re is that possible re di spirit di ka bua ka ro motho TikTokong ke rapela batho now ke re sa ngore una no tsala bona motho a re hona le ntho special mo di Bible mo di maho are there something special are monna o rapella motho a re no go shebeletse TikTokong o rapella motho o botsa motho re bothata ba ikeng motho ba jotsa gore ke tsa operation and then ha ke gone go be operation ya ka entse le fresh because ke le ka wa fela ke be ke re ema letswayo ha wa dua ke siku dua ke baloi be ke re ema o di maletswa qete be ke rapela then ke rapela TikTok mo di malo a lokole batho but the problem about that when I get it ke go jotsa net ntho ya deliverance e etsa hore satane a ska dumella batho ba tle that is all talk about bare re shapua ke matshwao you know why because baloi ba tsaba re le batho ba sebedisa meriana ba tsaba re if we can allow my batho or a ye kerekeng ya November dintho tse re di entseng ho yana dilo tsa jwa dilo November tlo di cancel so that is why now ibang bothata that is why now deliverance e qala iba frustrate I fihla mo e etsa hore batho ba qeteletse jwale batho ba sokola ho fihla dikerekeng tsena tsa rona tsa di deliverance because baloi ba tseba hore when batho ba ka tla mo ke bothata le no nganga mo mamedi I want shina kwa ka sendumela wena mamedi wa ka ratang le TikTokong ho tsana nka ba le motho I want fela na ka request aka njotsa fela ona le teng show nyene ke rapela batho yona ka pa ona le teng a ke rapela batho I want o tsebe de ke rapela mosadi mo a bua ntho bohloka re tate moruti November TikTokong ha ke mo tsebe o tsa operation a re tate moruti ke ne ke batla o tla ho wena a re ke hanne se ke le Bloemfontein ke re ke tla wena be ke sa kgone ho fihla wena be ke gutla a re ke sebetsa out of Pietersburg mara ke dula Pietersburg a re ke tla Pietersburg ke tle wena ha ke fihla ha hao a mina fika Bloemfontein be ke sa kgone ho fihla wena be ke gutla le morao that is why ke qeteletseng ke ntse operation ke kula mong mosadi a re tate moruti ke robala ke tenne mara ntwen robalang intsudisa every time ke tswa diphahlo tsa ka di leka mo mamedi mosadi ono na le teng TikTok ha e ka ba ono na le motho ana le teng TikTok mohlangona ene ka raka ipaka motho re ke robala ke tenne but spiritual husband se nhlubudisa se be se be a ra ke tswa diphahlo tsa ka di fase ke mo rapeletse that lady ke a o bua ba loi ba re ba mo etsa ba destroy bophelo ba etsa so mo mamedi ka ratang ka nnete ke a le kopa he ke ona mantswa o qetela hore ka nnete emang ka maoto le emele maphelo a lona because ntwena ha se papadi mo mamedi buka ya ba Efeso chapter 6 verse number 10 e re harelwane wa utlwa motho ke yona are yes moruti I was there on that life ke yona motho ke coach mamam
Miss K, Coach Miss K, le ana wa ipakare ke ne ke le teng life eng. So mo mame dintho tsena ntho tse o batho ba di experience am dintwa di divorce di chelete di problem tsa di business kaofela ha tsona dintho tsena le mami tlhone a re le nna ne ke le teng ke mo tsona TikTok mona mame di dintho tsena tse le di experience am boholo ba tsona di etswa ke di spirit. That is why buka ya ba Efeso chapter 10 verse chapter 6 verse number 10 e re lwana nama le madi le ntwa ya nama le madi empa re lwana le meya e busang mamedi emang ka maoto le emele maphelo a lona dinomoro tse o le kala le tsetsang ho tsona ke tsena mamedi wa karatang ka pele nyana tshwara phone ya dinomoro ke tsena mamedi ke 079 083 079 083 3833 tsa o qetela ke 078 398 3446 ke repeat 078 398 3446 mamedi ha re kopana ho sane tshebeletso se kala le bala he batho ba jang ho tsane ka thuwa tloko le aja and then mo mamedi ka rata re kopana le sonta ba thewelang ho sane tlong sonta modimo a tlo le thusa. God bless you. Thank you, Doc. Thank you.